reservation bedes venligst foretaget inden kl. 17.30 ved henvendelse til overtjeneren i restauranten. Morgenmads billetter kan købes i Kitstore på dæk 7. Ønsker I at veksle penge, kan dette foregå i vekslekontoret beliggende dæk 7 fra kl. 18 til 20. Yderligere kan vi informere dem om, at vores udendørsbar, Mermaid Bar, beliggende dæk 9 agter i skibet, nu er åben. Vi takker dem for deres opmærksomhed. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome on board. Our restaurants on deck 8 are now open for table reservations. Your reservation should be made before 5:30 p.m. by contacting the head waiter in the restaurant. Breakfast tickets can be bought in the Kitstore deck 7. If you would like to exchange money, this will take place in the exchange office located on deck 7 from 6 till 8 p.m. Furthermore, we can inform you that Mermaid Bar located on deck 9 after the ship now is open. We thank you for your attention. Og det er fantastisk at sejle ud, der ikke er noget